بتشتكي من ايه؟ والله ما عارف يا دكتور، انا جاي على الوجه الحسن والسمعه الحسن والمكان الحسن. الله يستر. مين حسن؟ ماله؟ انا من ساعه ما جه وانا بتعامل مع التخلف ده بره. معلش ما بقولش كده. ما بنقولش كده ايه؟ ما هو مش كده. معلش مش وش. ايوه مش وش. تغسل اسنانك؟ لا هو لازم. انت متاكد انت جاي عيادة اسنان؟ انت ايه مشكلتك؟ صف اسناني هو اللي بايظ بس. صف اسنانك؟ كله. انت متاكد دي اسنان؟ ال 32 قول ازاي طيب؟ بس بسمي الله. بتسمى طب والله ده هان والشفا. كل بيمينك وكل مما يليك. طب ما انت كويس اهو، والله العظيم عمال بيعملني وحش. طلع يعرف ربنا. اول حاجه في خطه العلاج في حاجه اسمها فرشه وفي حاجه اسمها معجون. دول ضروري. دول ممكن تسال عليهم في اي حته، هتجيبهم حلو. وتجيلي. معجون معين بندهن؟ لا هات اي معجون. لا مش معجون بتاع الحيطه، مش اللي بتمحر بيه. لا معجون ده سنان. اسمه معجون سنان. السفيتو احسن نوع. لا مش سفيتو بقى، التاني اسمه شوفيتو. كده يا دكتور، هو انتوا معينين نقول افيهات بس؟ وقف خد يا ما بقولش كده انا ايه، طب معلش تقيل. ما تزعلش ما تزعلش. اول حاجه لازم تعملها. قول انا ما بثقش غير فيك، انت ابن الكبار. الله يعني يسترك، محتاج دكتور سنان. يا نهار ازرق، امال حضرتك ايه؟ انا مدرب كاراتيه. انت مستني دكتور زيك، انت ما تعرفش ولا ايه؟ ما انا قلت السلام عليكم. انا شاكك فيك من الاول. بقول لك ايه، انت واخد مني 50 جنيه برضه. 50 جنيه نص ساعه بقى. مش عايزين اسكت.